Nakaleng jonga kendian nga ko ban penkemau ya boro ki padba jogni ka snong jogni ka than bang dei istri badingkom jonga managing committee jogni ka school nadu bala seng ni ka school padadin bala thung yang aku istri jonga managing committee nakaleng jonga ngala persang ban wanrai ya ka dur ka pathamai hakajing penya jogni ka school ki tak ki babun ki lapau ha haki ba haka structure ka badon haki school umar ba nagalem jongka education department jongka sarkar haki por ki bamen shwa hawangi penlong ya ka jing test nani ban evaluate ya ki jing pule jongki khna haki class ko pel la jule tang haka final haka half yearly ba final de hadin ba nagalem jonga ngasimti komu Sri juga managing committee ngelawan ra ya kejing penkela ha kabede bat karkom ban assess ya kejing pule kejong kena dan ya kejing tre kejong kena paro sistem ha kejing tre kejong ngala sandur ya ka report card ka baya pen baklubak na ki way pat ban kini ka report card kalau update hadu kini ka por komentar tambah sutenat tambah ngin yo banyak kelang mga bati yang aku apa kali beli yang nak thor pipat pi bos kitari pisan gor gumno na kelas ayu ba pi pisan gor ya lega jingis sama school hak por bala sedang banseng ya kini ka school tengidon ka nursery KG terder ki kelas mo kelas 1 kelas 2 kelas 3 nakalem jonga kumu way na ki nong ikai school ngako penwanra ya ka jingkela ha kabiri bat ka kom ban penyaj ya ke school kumta nomor bangi ba haki por ki bala paro ka jingsim ya ki kot kisla haki school kamdalong ka ba ai mentoi hadu kata na ka benta ki kena school te nagaleng jonga hadin bala simti kumu Sri Jongka school ngala persam pan pule ye ke babon ki kot ki ban deben sim na ka benta ka kadan nursery na ka benta KG na kabinta kiwi ki kelas pada keleng jonga kumu Sri hak tu kapor ngala peki ki kot ki babha ki bangla banwanra na kabinta ban penkam hak di school hak bakado na keleng jonga ngala sim ya karai ban sim ya ki kot para penmi de ka Oxford University ka English na kabinta ka school pat kum juru na kabinta ki jingken ngala pule de ki spa tadi ki kot angte Shillong hakidukan kot angte Shillong na kabenta ban pet kanu ka kot jingken ke bhatam hadin ba ngala pelut porslem na kabenta ban pule ki kot ngala raikut na kabenta ban sim ya ka wei ka kot jingken ka ba biang ba na kabenta ban sim ya ki kena ka school kum juru ha ka beri ban ki wei pat ki subject kum ha ka science ru ngal persan banjit kano ka subject science na di kop science ka ba bhatam na ka benta ban sim na ka benta di school hadin mala pule sipun ki kot science haki kadan ki ba per class 1 class 2 class 3 tertel kumta dengan sim ki rai pan sim ki kot science ka ba biang bha dari kini ki kot baro ki bang ngalarai na ka benta ban penrum haki di school ilong ki kot ki barem ho na ka English ka science adu ka mathematics pat kum juru ak ka social studies ka bang isim haki di school ka social studies ka balalong advance ba ngangai ba kini ki kot pat kum juru ngaklen angni hindiat ak beri ka kot kasi haki wi ki school ya ki kot kasi iput bet ya ki kot kisimbe ki kot bala prescribe de imbus hari nagalem jonga nakabenta ban develop ya ki kasi haki school ki jong haka school ke jongi ngamshong lale kumta ngamshong labut bet ki kita ki kot ki bala prescribe nagalem jonga imbus hari nagalem jonga ngala select hi ya kini ki kot kasi ru nakabenta ban penrum haka ni school kumba kani school kade haka English section kibabun ki parasnong jongi apa laseng ke school English yom ba ki kun jongi la rakile jaga di school kinom nang su ya kin kasi hene nagaleng jonga ngala sanjur hakle karkom ba ki haba ki kun nakisnong ke jongi ba nakisnong ki mamarjan ki wana di school kinom don jing ya kin kasi ikumta ngala sanjur hakle karkom ba kani ke school kan ai ki jing hikai ke ba biang hak kin kasi
kan ai ke jing hikai ke babiang hak tin English kan ai ru ke jing hikai ke babiang hak ke beri ka science bat mathematics bat hak wi pat ki benta te hak ke beri ka report kan kana ngadap ke jing superman ba nga long lai luit na ke benta ban saindur ya ka report card juga ni ka school te hak report card juga ni ka school ngalawan ra ya ka homework kum ka we ni ki assessment ke bangin evaluate na ke benta ke jing trei jong khana por system de ngala pendruang ni 100% na ke benta ka quiz ha baro ki subject ngala pendruang 100% kemudian por system mukhana na ke benta ka quiz uyo 100% full mark na ke benta ka na ke benta ka homework uyo san denanta na ke benta ki project ngai shipo kemudian alpho san plus shipo long alpho te alpho ni sa prapo te nam taka prapo persen pat nilai taka written test ka written exam kemudian pihak yang ini hakilai tiki benta alpho san bat laipo alpho san persen Iko banyak yang berpi nomor ba. Boleh iwan ra ya ke school English. Meskipun ke school kasih. Tapi boleh iwan ra ya ke school English. But pi kuno ikna mentalaya chipos na ke school. Pi day way long sen. Kaya gajing fair ke school parang ke school kasih. Kaya gajing iju pi kana kita pilih. Nagaling cunga ngai ba kadon ka improvement ka standard ka English. Lingba ke jingdon yung ka school. Adu balastang nilai aban lebha ban race jika standard kamtam ka English. Ngi bagi kena jong ka school kila kam kiu haga English. But nga hikai ha penasasau Provincial Secondary School. But hadin ba ki kena nagri school kilawan pendrung ha school ka jongi ilap bagi kena ki ba mi nagri school kim da duna tham hadu kata yangi compare bat ki kena ki bawan nagi we bat ki school ki kena ki bawan nagri school ki kamlong ki kamla mo bani ki we pat ki kena ki bawan nagi we pat ki school te ngalap ba kadon ka jingkiu ha ga liang jong ka standard ha ga tin de na kata katau bah bagi kena kibawan nak di school ki wana ke school ka banga ngai kai menta ngiyo ngilap bah kini ki kena kim dadon jing ethan habagi song ha ganu ka class te hendai ke song ha ka jing yai minap ke jing yai peteng ke jongki ya ke jing trei ha ka jing boleh sebut Sutunat ba pila batay kaya kita kena kerja di jong school parang. Sutunat ba lomba kena kerja batay babu jera usah bekar. Ki ba yosne hone ki ba kimi kikpa ki yosne hone pirin perseluruh namda ban school parang. Te babu shop ni tukut no namar ba pipi dai unong macam tang ti. Te kaya kerja ni jong ti batay ke school tarle chipus nam. Kaya kerja ni jong ti. Lagang kam perbahagian kaya kerja aja mo jong ti. Itu kat panangnya nagleng jonga kong stri bani kongdu jonga ni ka school ngalabu ya ka structure lani ka system agar kong ka klan de hengi ba menta ngkan sai mo ai ba kalanang hian yengi don kam ban simbiang ikilat lenti kumno ban revive ban pentan biang ban pentan susu menta ka banangnya kipor ngilapan introduce ya ka teknologi mo ya ka teknologi agni ka school nak bentaban man confusion ya ka standard jogni ka school bata kaleng jonga ngalong ba kloi nak bentaban ai jimut bani don benta nak bentaban confusion ya ka school play